bat ke bangi lai kran man ke sngi kalong ha ke bede ro bat ki sangot ki MLA jongi ki bala sha suspend kini ki MLA sangot nakalian jong ke MPCC ngila shim ya karai bat karai ke bangi shim ha ke sngi kalong ba ngila thong ya gawai ke komiti ke baun kli dau presiden jong ke MPCC ba Vincent Chpala ki working president ki jongi ki general secretary ki jongi nang tadi bat ki DCC president bat ki vice president jong ke MPCC bat hagani ke komiti yang saya keren yang saya perkham nak benta kini ki sangut ki MLA ki ba ke parti kelas suspend hagini ki sngi ki brada bat hagate ke sngi kin sashim ia kano karai nak benta kini ki sangut ki MLA ki jongi bat ni sokemen ro bani tu IP ba hagani ke sngi ni don ro ya MLA na Assam ba Deki Budin Ahmed ubade PRO lawan lang handi ban sengan ini ban ai masim ke parti ke jongi ni donro agni ke sngi ni sokmen mi thu IP ba ibabon ki XMLA na Garo Hills ki XMLA ki jongi na po Khasi Hills bat kumjuro ni sokmen mani thu IP ba agni ke kenti mentang ngila khambun ki nong trai ban ye ke por ke bala na ki senior leaders ki jongi nong trai parti ki bare ko wan phaish ka parti bat ke bakham so tanat shuru kalong ba ini kinong trai ki batmai ki balong loyal ke parti ki ba ke parti ke ba baras kata kimyo kalat pantrai tingi dan ke jingkerman ba apo ke jing alam jongi ba Vincent Pala ke jing trailang ke jongi ke teamwork ni dan ke jingkerman ba ngiu I kumbalong mentahi ngiu I ke jinglong ke jing mana ke state ke jongi ka ki phalo ndrai ko so tanat kalong ba ki grassroots level kinong trai haki parti ke jongi na do ke grassroots level idan ke jing bat ke kerpang ke parti kongres bat ki donro ke mensim ban trai ban ai ke jing kersan ban ikrman balong ba ke jing trai shitom kinong yalam ke jongi usnam arjar arpulai ke kongres ngila ro banyo ban sesar marwai ke snam arjar arpulai ai kampat don keno ka respond na kalian ke jongi dei na kata daw bangila don ke tu komiti ba OIP bat hantu ngin session ya keno karai pada kata kepor lesing seperti apa ini. Dia meeting ke Bangilong pada kesengi yang ni. Mila yo bang yakran bon ki kam pendap. Kawai naki agenda ki mengikran kedai kumno bat penklan ke parti. Kembang YP nadu ke state level, ke district level, hagi block level, bat ki primary unit level. Tinggi layakran ru hagi bede bat kini ke enrollment drive. Kumno bat penklan ke parti kongres ke jongi.